Nungay kaptharakpa mi ngasi sokpasi hagthena paper singdasu headlines oina taragasu leire adagi den akoi manipur da leba koi CSO singse mahake CSO singi makhada su leite habagi su bauli oina haidoki base akoi media da kedesu koi viral so koi chalagli haiba tare masi matang sida lakchani base koi micham praja singdara akoi ki sengmailan ba yadaba adu tawdaba hairaga akoi na mahana gwati da chalaga third party amadi mangone hena handaba mi mu unaru matungda sumaina nungay kapokpagi crime je tholaba matungda hujik Praja jingna iho horokpat mataragadi amadi CSO singna iho horokpat taragadi litana thoiba thongdoksi matang plus CSO singi matang da wangang giba amadi semailan bangamde hairamaga gwati da chatlaga kaidobui kuki unari no haibagi damakta irang ju tholokpa taragadi hojik oiriba manipur gi tongan tongan ba taliba demand jingjigi mathakta madugi irang ju nanjalakpa taragadi masigi responsibility je maha khaktana lobongam doribra natraga CSO singju pulap apunbagi oina yausala kana irang je sagatpa haibadi means taliba demand do nataba ona taina barom dangang thomi duga tabak oina on thorpa ngamdabjiga matang namu tholokpa irang tholokpa taragadi masigi responsibility je mahak mathandana dum lobong ngamdoribda masim tang thambiro praja gi di loin uiba praja se loi praja se waman bagi react tong ngamda wane ba yes adagi CSO se so akoi loi khangi ko moi tawi je kaino kamai toino khangi moi jo khangwani CSO se kamai tawi CSO sina magi government ji support torok taw matamda irang pataw torok matamda akoi traunga kunma jail thamgi be ai ko case pan gi be ai NIA case thamjalak pe ai ED da moi asset taw adu taw ada taw mayam torok pe ai logi oi ba ko hai be pot sing do ngasai gi unlawful oi ba element mayam na tawri ba thabak sida oine chathada bida CSO ga government ga challenge tawna kari no pang doi je ai gyam da akoi gyam da de sine ba CSO government challenge tawna kai haibam tok ne miyam na pam da ba buffer zone leite habisi mahak na hajabani chief minister na aduga mina buffer zone do maintain tawgi je na haira na high gram ne statement tok chale adugi statement do counter statement am da tholo ne ai ga maga sumaina moi ga ai ga famina do sumaina wari sana ba legi de na adai do yo so lakta di chief minister mo ina mahak na hai do se moi ga koi ga pangkhum do awai khum tawna ga dam na te ai head of the state ne ai taw ga do tawni hai do ne ba ko ado ai taw ga do tawni hai matam da koina pamjari sina law and order oi ba thabak se mapung phana tawbi wa haibni da adai ngarang su Facebook da social media da mak na hai da badi oram badi ai kangpok pi lambi hangam ni kidradi dum chat pe yare ji kai hai no Facebook da ga leja mayam na social media da suma negative comment ama kani honorable chief minister manipur gi so yam sensitive oi ba matam sida pham paibiri ba solution to bangam ne na center ne point to bi rakwa CM am gi mathak ta mi na wa pang angang se ngangal loi dam ne haibni da hoi ai de ko akoi mayam manaraga mak na thadari ba effort to akoi na support to gani ko apabo edi tawgani aduga akoi ni yaning da bo organa yaning de hai tare adagi akoi ni yaning da pot su akoi mamang da akoi ni yaning da buffer zone maintain to ringai sida manipur miyam gi population jigi akoi usi imphal manung da kuki dama la ngone ba akoi kanam ta kem react to de ko kanam ta kem to de sigi chat ba yana da be matang sida mina organization amana chief minister amagi mathakta buffer zone maintain to ge na hanjan hairak pa se cabinet lobo decision adagi even deputy chief minister na bauda jaga khara dadi buffer zone thamde yaro na hai ise sigi poche lokthok na bane ba moina lengak akoi miyam na lengak to revive to si popular government am thamji ai si yana na natro sumaina akoi na kanogi leba ki khwai dai chaw pham compromise tawga ada chatlaga wari ju sanaba nomai ju kapakpa ko aduga wari sanari kangbu du protection pe tamba adugumba kayani meteron da haiga yam phasada waida na tai jada ba haitare ko sigi level di to honing de ba khoi gi chief minister gi chokri se yam na sanctity leina yam homa gi holiness haitare ko miyam na bebar to ba adugumba chokri ma oyani nyam ni da adugi bebar to karai re tholak to no ha kanda kuki ga wari sanaraga manipur solution porakane hai mai wakan de nasai honorable chief minister gi wakan no khara di lanbra ado mara statement am da yone noi CSO masen am to phamino praja masen phamino akoi government gi law and order gi action torok tring ai da ko law and akoi na forcefully nasai gi takthorok tring ai da ko adagi leader sing phaba putma toroga noi yana waina haibi adadi NIA gi ek pangani adu pangani na haibi ro ba nasai gi national security ek pangani lebak si thugai ba ek pangani na haibi ro ba ya he ba adu condition din to bi da wari sanaroga cha class am thakmi na la ka na yamna statement da yamna clarity leitaba aduma statement to swai da su mayam ama lang na no mai kapna da loiba nai da phibam da leire he na bu lang ka le ba ko aduna akoi na haining idi lastly ko si matang si yam ngang su government na su nuai roi BJP na su nuai roi ai je ko aduna akoi na haije ga da di kaino ga da mi na tawri do yengbiu mi gi khulai pai ba kangbu ga ngasai moi di su tong na na khulai pai ba kangbu ga ngasai manipur government ga moi gi politician me am ga moi gi demand ga punna chamina bani
aduna akhoi gi government sina mayai da as a leader amoina manipur se kai dana balance tawdoi ne aduna mi khuding ma ki wata ba ma changi akhoi masen CSO ga government ga challenge tawna ga akhoi kem phangwai ai ai jeni se ko CSO su CSO ni irang pudau taw su nuai roi akhoi ne hoji irang taw du si athau na nan hai du ni irang taw du si akhoi na peace pro ko pam bai ni irang taw ge di hoji su irang taw ye ba ngarang chief minister na kangko pisalu ka keno da delhi re to ana unaru bu DIPR na tholo statement du ga yeng na ta di chief minister se compromise oi re na akhoi na ban na dum go bai mayam support to tau tu na tuan ba moi re tau ba ba adu miyam gi awa bu yeng ga education pulau tau se phatte akhoi mayam da akhoi ga government ji ga chamana na miyam da society na kari step lori civil society na kari step lori kari wari sanari kari tauri adu government na su kari wari sanari ani du parallel loina peace program na bkhona ga damne habani da ko jaga khara da na CSO do recognize tok salaga jaga khara da na CSO do lai tab do na ga noi makha lai ne te ga hayak pose adu ga nomai ga pakap kapna ri se masi am ta hana le phan biu chief minister gi power do am te exercise to biu ba adu matung da CSO wari sana ba adu di mayam atai mayam lai riba kuki hoina ga gi oigera chamar wari sana ba he okrami bo bi matam dagi akoina khara angang oi ringai matam dagi CSO ga government ga wari sana dana lebak si mamai le ga lai ne ko aduna chief minister ama oigera government oigera ma mathandana lebak si wari sana ga yani ha bidi adudi khanbi ga ro ba hojik lai riba hemanjit ka linthoi ngambi gi case jiri gi case even akoi swaida ngasagi kayani ko nium chumdana hat ki bani haiba mob ki nataba violence leba case ma amse NIA case leba adagi CBI de case leba singje khara thuna move to laganda madugi akoi thoki be irang sigi wahu to karino natraga kana na tawro hogi bano haibugi magi at least stage amadi magi matam jide la loba stage ama la laba matungda CSO mayam je o government je law and order gi oibe action tawri nomai kapakte kholakte lan leite ko si mayam je khanga kanda mayam je nuairaga maonda bewa to udamne miona chief minister sidi yaine si government ji yaine si ma tawine ko mayam gi naga kuki maitai khaide si government ji daina utkadabne ko adu maina thamjage yamna marik chu wafam ni ojana tambiri se koi gi litan da thoni yo thok sigi matang da amari chief minister na haidoro matung tholei bi rang sigi matang yamna marik chum tambiri oja duga uthang da lakchani gi ba punchina koi gi